Za vrijeme Brozovog komunističkog režima u Jugoslaviji nije bilo moguće ni govoriti ni pisati o zločinima komunista prema srpskom narodu. A zločini su se prema Srbima stalno činili. Genocid nad Srbima u jačim ili slabijem obliku trajao je od 1919. do 1991. godine. Zločin je 1992. do 1995. godine dobio finale u razbijanju Jugoslavije, iniciranju vjerskog, građanskog rata u Jugoslaviji, vršenju trećeg genocida nad Srbima u 20. vijeku i ubijanju Srba u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini pod zaštitom stranog faktora. To je samo produženje genocida koji je 1941. godine vršen pod zaštitom Hitlera i fašizma, a 1991. do 1995. godine pod zaštitom zapadnih sila i NATO pakta. Srbe u 20. vijeku ubijaju i papa, i fašisti, i komunisti, i zapadne demokrate, svaki na svoj način u svom interesu sa svojim razlozima, svaki u svoje vrijeme, a ponekad i u kombinovanom vidu. Prihvatajući bez rezerve sva načela Kominterne i boljševičke partije, Komunistička partija Jugoslavije, KPJ, je 1924. godine proglasila da su Srbi u tek stvorenoj Jugoslaviji ugnjetačka nacija, da ugnjetavaju sve narode u toj državi i sve ih pozvala da zajedno ustanu protiv srpske nacije i svim sredstvima se bore protiv navodno njene zločinačke, ugnjetačke politike u zemlji. Tako se ranije antisrpska politika Vatikana sada podudarala sa politikom jugoslovenskih komunista, da Srbe treba uništiti kao ugnjetače drugih naroda, kao okupatore tuđih teritorija, kao veliko Srbe i imperijaliste, čije je uništenje uslov za opstanak, miran život i prosperitet drugih naroda na Balkanu. Još od 1930. godine komunisti i ustaše u horu viču: bez uništenja velikosrpske vladavine, bez uništenja srpske ekonomije, politike, vojne i teritorijalne moći Jugoslavije, ne može postati ravnopravna demokratska država. Stoga se, kažu oni, u svim akcijama treba držati načela: što slabija Srbija, to jača Jugoslavija. Čim su nastali kao organizovane grupacije, komunisti i ustaše su odmah počeli svoj krvavi pir nad srpskim narodom. Počeli su masovne zločine za njihovo potpuno uništenje. Prvo su razradili plan ubijanja srpskih vođa i uglednih ljudi. Tako je jedan komunista 1921. godine pokušao atentat na srpskog kralja Aleksandra, ali nije uspio, a drugi komunista, musliman iz Bosne, ubio je ministra unutrašnjih poslova Jugoslavije, Srbina Milorada Draškovića, dok se odmarao sa svojim djetetom u parku u Delnicama. Zbog terorizma ustaša i komunista, režim Kraljevine Jugoslavije je zabranio obje organizacije, komuniste 1920. godine, a ustaše 1929. godine. Zajedno ih je hapsili i sudili zbog antidržavne terorističke djelatnosti, pa su zajedno bili u kaznionicama. U zatvorima su sarađivali i dogovarali se o zajedničkoj borbi protiv velikosrpskog zločinačkog režima, kako su komunisti i ustaše nazivali režim tadašnje Jugoslavije. Zbog njihovih tijesnih kontakata i prijateljskih veza, bilo je dosta slučajeva da je neko došao u zatvor kao ustaša, a izašao kao komunista. Takav je bio slučaj Maksa Baće, koji je kasnije kao komunista bio potpredsjednik Hrvatskog sabora u Brozovoj Jugoslaviji 1969. godine. Ustaše su 1932. godine u dogovoru sa komunistima pokušali da dignu Lički ustanak u selu Brešani u Lici. To je bila jedna manja ustaška grupa diverzanata terorista predvođena Andrijom Artukovićem, kasnijim Pavelićevim ministrom policije, tada advokatom u Gospiću. Oni su bacili nekoliko bombi na žandarsku kasarnu u tom selu, zapucali iz pušaka, a zatim pobjegli u Dalmaciju i preko Zadra prešli u Italiju. Fašistička štampa je od toga pravila veliku galamu, kao početku oružane borbe hrvatskog naroda za oslobođenje od velikosrpske beogradske vlasti i terora. Povodom ustaškog Ličkog ustanka, komunisti su izdali proglas, poziv komunistima da pomognu ustašku borbu protiv krvavog beogradskog režima, kako su zajedno sa ustašama nazivali vlast u Beogradu. Komunistička partija se obraća cijelom hrvatskom narodu sa pozivom da svim snagama pomogne borbu ustaša i da se u tome ne oslanja samo na ustaške terorističke akcije, nego da se oslanja na najšire mase hrvatskog naroda protiv velikosrpskih gospodskih ugnjetača. Proglas je potpisao sekretar Centralnog komiteta KPJ Milan Gorkić, pravo ime Josip Cizinski, Čeh, katolik.
Istovremeno su komunisti novčano pomagali izdavanje ustaških listova i druge štampe, kritikovali ustaškog vođu Antu Pavelića, što se energičnije ne bori protiv velikosrpskog režima, i prijetili mu da će preuzeti rukovodstvo ustaškim pokretom, da će njime rukovoditi komunisti ako nastavi sa takvim nedovoljnim radom protiv Srba. Pošto je 1934. godine preuzela svu vlast u KPJ-u, trojka Broz Kardelj-Bakarić je pojačala antisrpsku propagandu u zemlji, vršeći satanizaciju Srba i cijelog srpskog naroda, optužujući ga da predstavlja glavnu kočnicu u stvaranju nove, demokratske, socijalističke, bratske zajednice naroda i narodnosti u Jugoslaviji. Tako je srpski narod de facto već tada proglašen za reakcionaran narod, koga treba uništiti jer stoji na putu stvaranja boljeg, pravednijeg socijalističkog društva, kakvo je u Sovjetskoj Rusiji. Kominterna je 1935. godine na 7. kongresu dala direktivu komunistima Jugoslavije da sačuvaju Jugoslaviju radi zajedničke borbe protiv nove opasnosti u Evropi, njemačkog fašizma i Hitlera, ali je to trojka Broz Kardelj-Bakarić shvatila na svoj način. Oni su, primjenjujući marksizam-lenjinizam u specifičnim jugoslovenskim uslovima, kako je objašnjavao partijski teoretičar Kardelj, smatrali da borba protiv fašizma znači borbu protiv srpskog fašizma, protiv monarho-fašističke diktature kralja Aleksandra i velikosrpske hegemonije u Jugoslaviji, što je u komunističkoj interpretaciji značilo borbu svih naroda u zemlji protiv jednog, srpskog naroda, koji je po njima fašistički i čiji je fašizam jedino opasan, a svi drugi fašizmi, ustaški, njemački i drugi, nisu niti se protiv njih treba boriti. Zato po ocjeni komunista, ugnjetačku i fašističku srpsku naciju treba svim snagama slomiti, razbiti, uništiti. Od 1936. do 1939. godine Broz je pomoću Staljinove policije poubijao sve srpske komunističke rukovodioce koji su se nalazili u emigraciji u Rusiji. Simu Markovića, profesora matematike na Beogradskom univerzitetu, zatim profesora Filipa Filipovića, jednog od osnivača KPJ-u, trojicu braće Vujovića, Vladimira Ćopića, Petka Miletića, koji je bio komandant Kominterne za sekretara CK KPJ-u, i mnoge druge, optužujući ih Staljinovoj policiji da su imperijalistički špijuni. Broz je optužio i neke komuniste, Hrvate i Slovence, koji su bili za saradnju sa srpskim komunistima. Zatim je poubijao sve srpske komunističke rukovodioce u zemlji i u građanskom ratu u Španiji, koji je trajao od 1936. do 1939. godine. Među njima u Španiji ubijen je član CK KPJ-u Blagoje Parović. Kada je sredio stanje u partiji, ili kada je očistio partiju od oportunista, špijuna i neprijatelja, kako je Broz nazivao ubijanje svojih neistomišljenika, on je formirao novi politički biro kao vrhovno tijelo KPJ-u, koje je imalo sva ovlaštenja u odnosu na komunističko članstvo u Jugoslaviji. Taj politbiro sastojao se od propalih đaka i studenata, od nepismenih ili polupismenih ljudi kao što su Josip Broz, koji je ponavljao 1. razred osnovne škole, završio je samo 4 razreda, 2 Slovenca, Edvard Kardelj je propao u 2. razredu učiteljske škole i to mu je sva školska sprema, i Franc Leskošek, fizički radnik u željezari, Đuro Pucar Stari, kovač, Crnogorac Milovan Đilas, propao na 2. godini književnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Srbin Aleksandar Ranković, abadžija, pravio samare za konje i imao 4 razreda osnovne škole, Makedonac Lazar Koliševski, fizički radnik u željezari, kao i Leskošek. To je ekipa stručnjaka koja je počela komunističku revoluciju u Jugoslaviji 1941. godine po ugledu na revoluciju u Rusiji i koja je ubijala srpski narod po ugledu na Lenjina i Staljina u Rusiji od 1918. do 1941. godine. Komunisti su održali 5. konferenciju KPJ-u pod neposrednim rukovodstvom Broza i novog politbiroa 1941. godine u Zagrebu u Dubravi, gdje je pored ostalih donijeta odluka da se poslije rata formira šiptarska država na Kosmetu pod nazivom Radničko-seljačka Republika Kosovo, a svi Srbi i Crnogorci protjeraju sa tog prostora kao navodni oslonac velikosrpskoj hegemoniji pod nacionalnim manjinama. Tako su komunisti predali Kosovo šiptarima prije NATO pakta i američke ministarke Madeleine Albright. Čim su fašisti srušili 1941. godine Kraljevinu Jugoslavije, hrvatski fašisti, ustaše uz blagoslov Vatikana, počeli su drugi genocid nad Srbima u kome su od 1941. do 1945. godine ubili oko 2 miliona Srba, Jevreja i Roma.
A kako su se držali jugoslovenski komunisti, njihovo rukovodstvo u okupiranoj zemlji? Oni su, kao i Maček i Ustaše, pred sami rat izdali rezoluciju svojim članovima da sabotiraju borbu jugoslovenskih naroda protiv fašističkih sila. U jednoj takvoj rezoluciji Centralnog komiteta, KPJ, stoji i ovo. Ukazati svu potrebnu pomoć ustašama i ostalim separatističkim organizacijama u zemlji koji su za njeno rušenje. Tako će Jugoslavija biti rasturena u više dijelova, a KPJ će poslije toga djelovati u svakom od njih. Samo nedelju dana poslije osnivanja nezavisne države Hrvatske NDH i 2 dana prije kapitulacije Jugoslavije 16. aprila 1941. godine, član Centralnog komiteta KPJ i šef KP u Hrvatskoj Vladimir Bakarić se vozio kroz Zagreb u luksuznom autu sa Pavelićevim doglavnikom Milom Budakom. Prema izjavama i pisanju Brozovog četvorostrukog špijuna Josipa Kopinića, Bakarić i Budak su se tada dogovorili da hrvatski komunisti uđu u Pavelićevu vladu ili sabor kao opoziciona partija, da bi Pavelić imao alibi za demokratsku vlast. Ne zna se zašto nisu ušli, ali se zna da su komunisti i ustaše održavali stalne veze u toku cijelog rata. Zato, kada su ustaše vršile drugi genocid na Srbima 1941. godine, komunisti ne samo da nisu branili Srbe, nego im je odgovaralo ustaško ubijenje Srba. Išlo im je u prilog. Tako, kada je general engleske obavještajne službe pri partizanskom štabu 1941. godine Macklin Fitzroy rekao Brozu da su ustaše poubijale veliki broj Srba u Hrvatskoj, Lici, Kordunu, Baniji i Slavoniji, Broz je odgovorio: Ne mari, da ih nisu poubijali, naš partizanski pokret u Hrvatskoj ne bi se održao ni 3 nedelje. Četnici bi ga savladali. Osnovni cilj komunista nije bio borba protiv okupatora za oslobađanje zemlje, nego borba za vlast. Ne borba protiv okupatora, nego borba protiv suparnika u vlasti, protiv srpskih četnika. Komunistima je bilo važno da unište srpske četnike, borbu sa okupatorom su izbjegavali gdje god su mogli. Partizani su svoju borbu protiv okupatora svrstali u takozvanih 7 ofanziva, što je u stvari bilo 7 njihovih defanziva, 7 odstupanja pred okupatorskim snagama i 7 bježanja od velikih sukoba, iako neke nisu mogli izbjeći. Na primjer, Neretva, Sutjeska, Desantna Drvar i slične. U prvim mjesecima ustanka 1941. godine u Srbiji četnici i partizani nisu imali velikih sukoba, ali čim je 17. septembra došao među njih Josip Broz, podjela i sukoba između njih bilo je. Podjelom ustaničkih snaga na 2 ideološka bloka, na četnike i partizane, komunisti su ustašku parolu Srbe na vrbe zamijenili parolom Srbe na Srbe, četnike protiv partizana, neka ginu samo Srbi. Jedan od najtežih komunističkih zločina za vrijeme Drugog svjetskog rata nad srpskim narodom bila je pogibija oko 180.000 srpskih mladića za samo 2 mjeseca borbe na Sremskom frontu od februara do aprila 1945. godine. Čim je Broz stigao na ruskim tenkovima 1944. godine u Beograd, naredio je mobilizaciju svih mladića od 17 godina pa nadalje u cijeloj Srbiji i poslao ih samo sa pješadijskim naoružanjem, potpuno neiskusne, golobrade, momke koji bojani vidjeli nisu, da svojim grudima razbiju dobro utvrđene njemačke bunkere, rovove, šančeve, da raskidaju nekoliko redova žice kojima su njemačke jedinice bile okružene na području kod Šida i Sremske Mitrovice. Za 2 mjeseca te zločinačke akcije komunističkog vođstva od oko 250.000 srpskih mladića, koliko ih je stiglo na front, poginulo je, ranjeno i nestalo oko 180.000. Ostali su u Kaljavoj Sremskoj ravnici u to rano zlo proljeće 1945. godine. Sremski front nije trebalo probijati, jer su u februaru i martu 1945. godine ruske trupe već zauzele Mađarsku i približavale se Beču, pa su Nijemci iz Srema za nekoliko nedelja sami morali da odstupaju prema Zagrebu, kako tu ne bi bili zarobljeni. Ali Broz nije htio da čeka da oni sami odu, nego je na njih poslao srpsku omladinu da izgine, da se tako osveti Srbima što su ga 1941. godine protjerali i nije mogao da priviri u Srbiju sve dok nisu stigli ruski tenkovi generala Birjuzova. Naredni zločin je ubijanje Srba u aprilu 1945. godine na Livče polju kod Banja Luke.
Tu su komunisti sa ustašama poubijali nekoliko hiljada četnika i njihovih porodica, pretežno iz Crne Gore i Hercegovine, koje je vodio Pavle Đurišić u odstupanju prema austrijskoj granici. Komunisti i ustaše su zarobili oko 150 najuglednijih hercegovačkih i crnogorskih četnika oficira, odveli ih u Jasenovac i tamo spalili. Tamo je ubijen i srpski književnik Dragiša Vasić, koga je čak i hrvatski književnik Miroslav Krleža smatrao dobrim piscem i literatom. Jedan od najtežih zločina nad Srbima desio se na krajnjem sjeveru države, u Sloveniji, kod Zidanog mosta i Blajburga. Tu su komunisti po završetku rata 13. maja 1945. godine zarobili oko 20.000 četnika i u toku ljeta iste godine u takozvanim vozovima smrti odvezli ih po slovenačkim provalijama i rupama i tamo ubijali. Jedan od posljednjih komunističkih zločina nad srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu bilo je ubijanje 20.000 Srba u Miljevini kod Foče početkom avgusta 1945. godine. Ova grupacija srpskih mladića od 16 do 20 godina kretala se iz Bosne u Srbiju svojim kućama u Užice, Čačak i Valjevo. Komunisti su im bacali letke iz aviona da se predaju, jer im garantuju život i kamionima će ih prebaciti u Srbiju, u što su ovi naivni, iscrpljeni i izbezumljeni dječaci povjerovali. Kada su ih komunisti zarobili, povezali su ih u konope po 20 u grupi i tako ih većinom žive pobacali u jamu Ponor u Miljevini. Poubijali su ih muslimani, koji su samo 3 mjeseca prije toga primljeni iz Pavelićeve vojske u partizane, a koji su kao ustaše 1941. godine učestvovali u masovnom ubijanju srpskog naroda. Dakle, isti ljudi 1941. godine kao ustaše, a 1945. godine kao partizani ubijaju Srbe i to na najgnusniji način. Srpski narod je sa zadovoljstvom doživio kapitulaciju fašističke Njemačke, ali je dolazak na vlast Komunističke partije Jugoslavije doživio kao svoju drugu nesreću. Uslijed stalne komunističke antisrpske propagande i satanizacije, Srbi su iz rata izašli ozloglašeni gotovo kao zločinački narod. Zvanično je od strane vlasti prihvaćena antisrpska komunistička teza da su Srbi i njihovi četnici u toku rata bili jedina snaga i prijetnja stvaranju nove Jugoslavije, bratske zajednice naroda i narodnosti, koji bi živjeli u velikoj slozi i ljubavi da nije Srba. Prema tome, rezultat višedecenijske antisrpske propagande bio je takav da su Srbi faktički i pravno bili pribijeni na stup srama kao najgori narod. Položaj Srba definisao je Broz kada je 1944. godine došao u Beograd i rekao: Srbija je okupirana, pokorena zemlja i ona mora da se tako tretira i osjeća. Izvještaja šefa komunističke policije Aleksandra Rankovića kaže da je od 1945. do 1950. godine kroz komunističke zatvore prošlo oko 3,5 miliona građana, od kojih je polovina bila nevina, a trećina maloljetna. Ali Ranković nikada nije iznio 2 mnogo važnija podatka o komunističkom zločinu nad srpskim narodom poslije rata. Prvi takozvani zločin je hajka komunističke policije, ozloglašene OZNE, Odjeljenja zaštite naroda, kasnije UDBE, od 1944. do 1954. godine u hvatanju takozvanih škripara, to jest odbjeglih građana Jugoslavije koji su se krili od nove vlasti u pećinama i škripovima, škriparama, a od kojih su 99% bili Srbi. Plašeći se strijeljanja na licu mjesta, srpski mladići koji nisu bili u partizanima krili su se jedno vrijeme poslije rata da ne bi bili ubijeni. Policiji je dato pravo da vrši stalne potjere i ubijanja. U tim hajkama, u tom lovu na srpske glave, ubijeno je oko 350.000 uglavnom Srba, a posljednji su ubijeni 1956. godine u Crnoj Gori. Drugi poslijeratni zločin je amnestija od komunističke vlasti za sve ratne zločince i zabrana suđenja tim zločincima, jer su 99% to bili Hrvati, muslimani, šiptari i ostali pripadnici nesrpskih nacionalnosti. Treći veliki poslijeratni zločin komunista nad srpskim narodom je bilo hapšenje i uništavanje takozvanih informbirovaca, srpskih komunističkih rukovodilaca koji su se izjasnili za takozvanu rezoluciju Informbiroa 1948. godine. Pošto su u ratu i poslije rata likvidirali Srbe četnike, komunisti su riješili da likvidiraju srpske komunističke kadrove i tako ispune svoj antisrpski plan masovnog uništavanja srpskog naroda.
Sve pohapšene pristalice rezolucije Informbiroa utamničili su na Golom otoku, njih 60.000 uglednih Srba. Tada je stradala srpska komunistička elita koja je stvorila brozu oreol pobjednika u ratu. To su bili partizanski oficiri, istaknuti funkcioneri, komandanti, nosioci spomenica, heroji, generali, ministri UDBE i drugi bivši brozovi kadrovi. Komunističko rukovodstvo Jugoslavije je time od 1948. do 1956. godine dobrim dijelom zaokružilo svoj plan uništavanja srpskog naroda, srpske i partizanske elite. Najzad je Broz likvidirao i svoje dva najbliža saradnika, dva nesrećna Srbina koji su mu 20 godina, od 34. do 56. godine, pomagali da izvrši to nečasno djelo, zločin nad srpskim narodom. To su bili Milovan Đilas, koji je za zasluge od Broza dobio 9 godina robije u Sremskoj Mitrovici, i Aleksandar Ranković, šef OZNE i UDBE, kome je podmetnuto da prisluškuje Brozove razgovore, da bi bio smijenjen. Đilas je odbačen 1954. godine, a Ranković 1966. godine i oba su umrli, a nisu shvatili da su bili obično sredstvo i oruđe za uništavanje Srba od vatikansko-komunističke masonske trojke Broz, Kardelj, Bakarić.